بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حفظ الله تعالى جميع الحضور ورزقهن الطاعة والستر والعفاف. Allah Taala'nın atı menen жаратканга мактап айтып, пайгамбарга салам салават айтып, Allah Taala жалпы келгендерди аманчылыкта кылсын. Allah Taala мына ошол намысыңыздарда, башкаңыздарда барыңыздарды бекем кылсын. الله تعالى من أسمائه الحسنى الجبار. Жараткан Allah Taala'nın 99 ысмы бар. Мына ошолордун бирөөсү бул Жаббар деген ысмы. والجبار له معنيان. Жаббардын эки мааниси бар. معنى بمعنى المنتقم القوي. Бирөөсү мына ошол өтө күчтүү, кудуреттүү, эч кимдин аны сындырганга алы жетпейт деген мааниде. فكل إنسان يظن نفسه قويا في الدنيا الله تعالى أقوى منه. Бардык эл адамдар өзүн күчтүүмүн деп ойлошу мүмкүн. Бирок жараткан Allah Taala эң күчтүү. ومن معانيه أن يصلح الله تعالى الكسر الذي حدث للإنسان. Жаббардын экинчи мааниси, биринчи мааниси өтө кудуреттүү, күчтүү деген болсо, эч кимдин алы жетпейт деген мааниде. Экинчи мааниси бул адамдардагы кайгы капаны кетирген, адамдардагы ооруну кетирген. Мындайча айтканда, мына адамдарга бир бактылуулук, жакшылык, кубаныч тартуулай турган сыпат. بأن يجعل الإنسان يرضى ويدخل السرور على قلبه. Адамдарды разы кылып, жүрөгүнө кубаныч киргизе турган мааниси бар Жаббардын. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мындай дуасы бар эле. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. اللهم اغفر لي Аллахым мени кечир, وارحمني мага ырайым кыл, واجبرني менден кайгыны кетирип жакшылык бер, бактылуулук бер, وارزقني. жана мага рызкы бер дейт. من أحب العبادات التي يتقرب الإنسان بها إلى الله جبر الخواطر بأن يساعد الإنسان غيره ويدخل السرور عليه. من أحب الأعمال إلى الله تعالى. Кудайга эң сүйкүмдүү амал бул адамдардан кайгы капаны кетирип, анын жүрөгүнө кубаныч тартуулоо, адамдарга пайда келтирүү. أن تجبر بخاطر الإنسان. Адамдарды мына ошол эмне кубандыруу. إذا احتاج إلى مساعدة وأنت تقدر تساعده. Эгер бирөө сенин жардамыңа муктаж болсо, сен колуңдан келип турса жардам бер. إذا كان مريضا تدعو له بدعوة صادقة. Эгер ооруп аткан болсо, чындап, чын дилиң менен Кудайга дуа кыл, Аллахым ушул бир тууганыма шифа бер деп. والله تعالى هو الجبار يعلمنا كيف نجبر خاطر الإنسان. الله تعالى يعلمنا هذه الصفة الجميلة. Allah Taala өзү адамдарга дайым бактылуулук, кубаныч тартуулоочу зат. Мына ошол сыпатты адамдарга дагы үйрөтөт. فالفقير عندما يرفع يديه إلى ربه يا رب أغنني الله تعالى يرزقه من فضله لأن الله يجبر بخاطره. Кеде пенделер, о Аллахым мага байлык бер, бийлик бер деп сураганда, Allah Taala ошол адамды кубантыш үчүн ошол сураган рызкысын, байлыгын берет. والمريض يرفع يديه إلى ربه يا رب اشفني فيشفيه الله تعالى لأن الله يجبر بخاطره. Оорулуулар Аллахым ооруу бер дегенде, Allah бул адамдын дагы жүрөгүнө кубаныч киргизиш үчүн фазилети менен шифа берет. والسائل عندما يدعو الله تعالى يستجيب الله تعالى له لأن الله تعالى يجبر بخاطره. Kede kim эмне гана сурабасын, Кудайга алаканын жайып жалбарганда, жараткан Allah Taala сөзсүз ага кубаныч тартуулап, жоопсуз калтырбайт. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا صورة هذا الجبر فيقول ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير. Ушул нерсени чындыгында Кудайдын пенделерге кубаныч тартуулоосун баяндап, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Allah Taala ар бир кеченин акыркы убагында, таңга жуук, багымдаттан эртерээк маалында, акыркы бөлүгүндө дүйнөнүн асманына түшөт деген. فيقول هل من سائل فأعطيه. Dünyanın asmanına düşet degeni
ушул жер баса белгилеп айтайын, Аллах өзү түшпөйт. Рахмат периштелери түшөт, мээрим периштелери түшөт. Ал жараткан Аллах Таала ылдый түшүп, жокор чыгып басып жүрө турган бизге ошогон зат эмес. Кимде ким ушинтип ойлой турган болсо, ал өтө бул Кудайдын акысында бир туура эмес ойлогон болот, жараткандын акысында минтип ойлоо туура эмес. Аллах дүйнө асманына түшөт дегени бул дүйнө асманына рахматы менен, мээрими менен периштелер түшүп, сурагандар барбы, суроосун берейин дейт экен. هل من داع فأستجيب له Дуа кылуучулар барбы, дуасына жооп кылайын. هل من مستغفر فأغفر له Кечирим сурагандар барбы, кечирейин. وهكذا كل ليلة. Ар кечеде Аллах Таала ушинтип пенделерине кайрылат экен. إذن الله تعالى غني عنا لكن الله تعالى يريد أن يصلح الكسر الذي فعلناه في أنفسنا. Аллах Таала кудуреттүү, бизге муктажсыз зат, бирок ошого карабастан күндө мүнтүп бизге сурагандар барбы, кечирим тилегендер барбы деп кайрылганы биздин абалыбызды оңдоп, бизге мээримдүүлүгүнүн айынан. فالمذنب الله تعالى يجبر بخاطره فيفتح له باب التوبة ليرجع إليه. Аллах Таала күнөөкөр пенделерге дагы кубаныч тартуулайын деп, ошолор кайгырбасын деп, тооба эшигин ачып койгон. والذي يحتاج إلى مولود الله تعالى يهبه هذا المولود ليجبر بخاطره يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. Аллах Таала кээ бир адамдарга перзент сурайт, балалуу боло албай жүргөндөр бар, башкалар бар. Бул адамдарга бала берет, мына ошол жүрөгүндөгү кайгыны кетирип кубаныч тартуулош үчүн. Кээ бирөөлөргө эркек бала берет, кээ бирөөлөргө кыз бала берет. سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دعا ربه تعالى قال رب أرني أنظر إليك. Муса пайгамбар, өзүңүздөр билесиздер, Аллах Таала менен түз сүйлөшкөн пайгамбар. Пайгамбар Аллах Таалага кайрылып, "О Раббим, мага өзүңдү көрсөтсөң сени бир көрөйүн" деди Муса пайгамбар. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. Аллах Таала айтты: "Муса, мени көрө албайсың бул дүйнөдө. Бирок ошончолук көргүң келип атса, анда тетиги тоого кара" деп тур тоосун көрсөттү. فإن استقر مكانه فسوف تراني. Эгер ошол тоо ордунан жылбастан, былк этпестен тура берсе, анда мени көрөсүң, ey Муса деди. فلما تجلى ربه للجبل أنوار الله تعالى تجلت على الجبل. الجبل صار دكا تساوى بالأرض. صار الجبل العالي هذا كله مستويا بالأرض. Аллах Таала тур тоосу тараптан Муса пайгамбарга көрүнөйүн. Эгер тоо туруштук берсе көрөсүн, ey Муса деп, эми Аллахнын нуру көрүнө баштаганда, жана биздин мына Сулайман тоодой бийик болгон тоо жер менен бирдей болуп күл болуп калды. فلما رأى سيدنا موسى عليه السلام ما حدث للجبل خر موسى صاعقا أغمي عليه. Муса пайгамбар тоонун мындай болгон абалын көрүп туруп, сразу Аллах Таалага сежде кылып, өзүн жоготуп эсе болуп калды. إذن سيدنا موسى عليه السلام في الدنيا ليس عنده القدرة على أن يرى الله عز وجل. Муса пайгамбар канчалык авторитет пайгамбар, улун азм, 5 пайгамбардын бирөөсү болгондугуна карабастан, бул дүйнөдө Кудайды көргөнгө кудурет жеткен жок. لكن الله تعالى جبر بخاطر سيدنا موسى عليه السلام وأرضاه فقال قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس يعني اخترتك. Аллах Таала Муса пайгамбар Аллах Тааланы көрө албай калып кайгырганда, Аллах бирок башка жол менен Муса пайгамбарды кубандырды, жүрөгүндөгү кайгыны кетирди. Эй Муса, мен сени адамдардын арасынан тандап алганмын. برسالاتي وبكلامي. Мен сени пайгамбарчылык үчүн тандагам, сен менин тандап алган пайгамбарымсың. Ва бикалами, мен сени менен түз сүйлөш үчүн тандап алгам. Эч кимге берилбеген мүмкүнчүлүк, сен түздөн түз мени менен сүйлөшөсүң, мен сени тандап алганмын деп Аллах Таала кубандырды. لذلك نحن نقول سيدنا موسى عليه السلام كليم الرحمن. Ошондуктан биз дайым айтабыз, бул мээримдүү Аллах Таала менен түз сүйлөшкөн пайгамбар деп айтабыз. فجبر الله تعالى بخاطره بأن جعله رسولا وجعله يكلم الله عز وجل ويسمع كلام الله عز وجل. Аллах Таала Муса пайгамбарды ошентип кубантыш үчүн муну тандап пайгамбар кылды. Пайгамбарлардын арасынан түз өзү Мусанын сөзүн уккан, Муса пайгамбарды Аллахнын сөзүн уккан, түз сүйлөшкөн пайгамбар кылды. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما أخرجه قومه من مكة
Bizim merimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di Mekke eli Mekke'den kuvup çıkan uçurda. لما أراد أن يخرج نظر إليها وقال ما أطيبك من بلد. Mekke'den çıkıp aratıp, kayran Mekke'ye karap durup, kanday bir qoz жақшы şaharsın dedi. وأحبك إلي. Mağa kanday süykümdüsün dedi. ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. Eğer elin bugün beni majburlap kuvup çıkıp, argasızdan din saktaş üçün, can saktaş üçün kaçıp çıkıp aratam, Mekke kanday süykümdü, kanday jagımdusун. Eğer elin kuvup çıkpaganda men senen bir karışta jılbayt elem, çıkpayt elem dedi. فجبر الله تعالى بخاطر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال. Adam üçün bu en çoğun kaygı, udar, bu mına oşol Mekke'den ayrılıp, Mekke'den kuvup çıkarılıp, kaçkın bolğon bu en jaman. Mına oşol kaygırıp Peygamber öz üyümde yaşay albay kaldım, şaharımda yaşay albay kaldım dep ulu şahar deyim, özgöçe şahar emes, oş emes de al Mekke. Mekke'den çıkıp aratıp Allah'ın üyü olgan, Kaaba olgan jeden. Uşintip kaygırganda Allah Taala kaygısına kuanış menen tolturu üçün Peygamberge bu nerseni süyünçüleydi. قال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن يعني أنزل عليك القرآن لرادك إلى معاد يعني يردك إلى مكة مرة أخرى منتصرا. Ey Muhammed, sana Kur'an'da düşürgen zat bir gün gelip seni kayra bu süykümdü şaharına kaytarat dep al Kur'an'da Allah Taala ayet düşürdü. إذن أعاد الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة أخرى يوم فتح مكة وهو منتصر. Allah Taala oşentip kayradan peygamberdi kuvandırdı. Fathu Mekke'de kayradan Mekke'ni kalganda Allah Taala jardan berip. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما يجبر الخواطر. Men كان يطيب خواطر أصحابه كان يرضي أصحابه. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dagi Allah Taala'nın uşunday bir adamlarga kuvanış tartulooçu sıfatты үйрөнүp, daim özünün sahabaların kuvandırıp razı kılat ele. ما سئل صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا أبدا. كان دائما يعطي أصحابه ما يحتاجون إليه. Suragan nersesini, sahabalar bir nersesini jaktırıp kalıp surasa, sırası Peygamberimiz makul dep beret ele. وإذا غاب أحدهم يسأل عنه لماذا غير موجود. Kebir sahabalar körünbey kalsa, kana balança körünbey atat dep izdeyt ele. وإذا مرض أحدهم كان صلى الله عليه وسلم يذهب إليه يزوره. Kebirleri oğurup jatıp kalsa, üyüne varıp oğrusundan kavar alat ele. وكان إذا علم شيئا غير جيد من أحدهم كان صلى الله عليه وسلم لا يذكره باسمه لا يقول لماذا فلان فعل كذا وإنما كان يقول ما بال أقوام بدون أن يذكر أسماء يفعلون كذا وكذا. Al sahabalardan kebiri bir günah iş kılganda bizgelerge okşap Facebook'a, Instagram'a жазбастан palança ne mınday günah kıldın dep adamların arasında eskerbesten Peygamber jön ele akırın sabak bolsun dep bizdin qoomgo emne bolgon uşunday bir günahlardı kılışat bu bizdin elin arasında uşunday günah kılgandar bar deytiler. Palança sen dep aytpayt ele. Bizdin Sulaymatoda oturan ayalların arasında kebirleri gıybat kılat eken dep aytıp koyetiler. Şol kim gıybat kılgamızda oşo tiyetiler. Atı menen atap aytiler. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نكف ألسنتنا عن الخوض في أعراض الناس ألا نتحدث بالسوء. Peygamber bu işi menen bizge adamlardın jaman sıfatın yüzüne aytıp je elin aslında şermende kılıp tıyudan bizdi tıygan. سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو حزين. Günlerden birinde Peygamberden Cabir ibn Abdullah degen sahabası Peygamberge kelip joluktu, biroq Peygamberge kelip jolukkanda manayı jok, kapa ele. فقال له صلى الله عليه وسلم ما لي أراك منكسرا لماذا أنت حزين. O Cabir, ne oldu? Ne kaygırasın? Ne bu? Manayın jok, nasireynen jok dedi. فقال استشهد أبي يا رسول الله وترك عيالا ودينا. ترك عيال وترك دينا عليه. Atam soğuşta şahit bolup ketdi ya Resulallah. Atamdın artında üy bilösü kaldı, alardı men bagışım kerek. Anan bir kıylak karzı var.
ошо карзын да мен төлөшүм керек, ошону кантип төлөймүн деп кыжаалатмын dedi. إذن هو يفكر كيف ينفق على إخوته وكيف يقضي الدين الذي على أبيه. Мунун кайгырганы мына ошол бир туугандарым деми кантип багам жана атамдан калган карзы, атамдын карзын кантип төлөйм деп кайгырат эле. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يجبر بخاطره. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул адамды кубантып, кайгысын кетирип, сүйүнүч тартуулайын деп мындай деди. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أبشرك بما لقي الله تعالى به أباك. Мен саңа атаң жолуккан же, атаңды Роббиси кантип тосуп алганын сүйүнчүлөйүнбү деди. ما كلم الله تعالى أحدا قط إلا من وراء حجاب يعني ستار بينه وبين الله. Allah Taala kim менен сүйлөшпөсүн, ал сүйлөшкөн зат менен жанагындай тосмонун, парданын аркасында сүйлөшкөн. إلا أباك فإن الله تعالى كلمه كفاحا أي بدون حجاب. Bir gana senin ataң менен, Abdullah senin ataң менен gana ortada tosmosu жок, түз сүйлөштү Allah Taala dedi. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في كل الأمور أن نجبر خواطر الناس وهذه من أحب العبادات إلى الله تعالى. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизди дайым мына ошол адамдарга бир кубаныч тартуулогонго, сүйүнүч тартуулогонго үйрөтүп, жана ушул нерсе Кудайга эң сүйкүмдүү ибадат экенин баяндап, ар кандай кырдаалда ушинтип сахабаларын кубандырган. Кайгырып келген атамдан айрылып калдым, бир туугандарымды кантип багам деген сахабага келип, сен кайгырба, сен бул жакта бир аз карзың убакыт өтүп башка болот, иштеп төлөйсүң, бирок тиякта атаң Аллах Таала бир да зат менен хижапсыз, тосмосуз сүйлөшкөн эмес эле, сенин атаң менен прямой сүйлөштү деп кубандырды. رجل مات ابنه فحزن عليه. Bir kişinin balası ölüp, mına ошо баласынан айрылганына кайгырган учурда فانعزل عن الناس يعني جلس وحده بعيدا عن الناس. Adamlardan obочолонуp, балам кайгырды, адамдарга кошулбай өзүнчө дайым кайгырып жүрө турган болду жанагы адам. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал адам жөнүндө сурады, кана паланча деп. فقالوا مات ابنه يا رسول الله. Бул немти обочолонуп жүрөт десе, я Расулалла, мунун баласы өлгөн, ошонун үчүн ушинтип жүрөт деди. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعزيه. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буга барып, тазиясын айтып, сабыр кыл деп бата кылганы барды бизче айтканда. ثم أراد صلى الله عليه وسلم أن يجبر بخاطره. Анан пайгамбар бул адамдын жүрөгүнө бир кубаныч тартуулоо, бактылуулук тартуулоо, ыраазы кылуу ниетинде сүйүнчү айтайын деди. فقال له أكان يرضيك أن يبقى ابنك معك يعيش في الدنيا أم يرضيك أن يكون ابنك هذا ينتظرك عند أبواب الجنة كلما جئت إلى باب وجدته أمام هذا الباب ينتظرك ليأخذ بيدك فيدخلك الجنة. Пайгамбар бул адамга келип, менин бир тууганым, балаңдын тирүү бул дүйнөдө сени менен бирге болушун каалайсыңбы? Же сен да бир күн балаңдын артынан өлүп, тиги дүйнөгө барганда, бейиштин канча эшиги болсо, ар бир эшигинин астынан балаң сени күтүп, сен барганда сени менен саламдашып колуңдан жетелеп бейишке кирип кетүүсүн каалайсыңбы деди. Бул эшикке барсаң дагы балаң оозунда турган болот, ата жүрүңүз бейишке алып кирем сизди деп. Бул эшиктен барсаң дагы ар бир эшиктин астында балаң сени күтүп туруусун каалайсыңбы? Же бул дүйнөдө сени менен бирге болушун каалайсыңбы деди. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخيره بين أمرين، بين أن يبقى ابنه في الدنيا طوال فترة أبيه يتمتع الأب به، والأمر الثاني أن يكون هذا الابن في انتظاره عند أبواب الجنة ليدخله الجنة. Пайгамбар бул адамды кубандырыш үчүн, жүрөгүнө кубаныч тартуулоо үчүн эки ишти ыктыяр кылды. Танда бирөөсүн деди. Балаң бул дүйнөдө сени менен түбөлүк 50 жыл, 60 жылдагы жашашын каалайсыңбы? Же тиги дүйнөдө сени бейиштин эшигиде күтүп алышын каалайсыңбы деп эки нерсенин каалаганын танда деди. إذن الرجل كان في حزن شديد قبل أن يأتي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Пайгамбар келгенге чейин бул киши кайгырып, керек болсо элге да кошулбастан обочолонуп кайгылып отурат эле, баламдан айрылдым деп. لما خيره رسول الله بين الأمرين الرجل نفسه الذي كان حزين يقول الآن لرسول الله لا يا رسول الله بل أريده أن ينتظرني عند أبواب الجنة ليدخلني الجنة. Пайгамбар келгенде балам болгондо деп кайгырып, ыйлап, обочолонуп отурган киши, "Я Расулаллах, өлсө өлүптүр. Бейишин эшигде мени күтүп турса болду" деп кайрадан күлүп кубанды. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرس فينا جميعا أن نخفف عن الناس آلامهم. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биздин ар бирибизде мына ошол эмне кайгыбызды кетирүүнү каалайт эле. وأن نساعد كل محتاج. Ар бирибиз бири-бирибизге муктаждарыбызга жардам берүүнү каалайт эле. وأن ندعو للمريض بالشفاء. Оорулууларыбызга шифа берсин деп дуа кылышыбызды үйрөттү. وأن ندعو للميت بالرحمة والمغفرة. Өткөндөрүбүздү Аллахым рахматын алсын деп дуа кылганга үйрөттү. ويبين لنا أن الله تعالى اختار بعض خلقه ليقضوا حوائج الناس. اختار بعض الناس Кээ-бир арабыздан кээ-бир адамдардын муктаждыгын чечиш үчүн тандап алды. Адамдарга жардам берип жүрөт дайым. هؤلاء الذين اختارهم الله تعالى هم أهل الخير في الدنيا. Аллах мына ошол адамдардын муктаждыгын чечүүгө тандап алган адамдар, булар Аллах таала буларга жакшылыкты жаадырган адамдар. إن لله تعالى يقول رسول الله إن لله تعالى عبادا مفاتيح للخير مغاليق للشر. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, чындыгында Аллахтын кээ-бир пенделери бар. Алар жакшылыктын ачкычы, жамандыктын кулпусу жапкычы дейт. وإن لله تعالى عبادا مفاتيح للشر مغاليق للخير. Ошондой эле кээ-бир пенделери бар. Алар жакшылыкка эшик ачып, жамандыкка эшик ачып, жакшылыкты жапкандары бар, тоскондору бар. فاسألوا الله تعالى أن تكونوا مفاتيح للخير مغاليق للشر. Жалпыңыздар Кудайдан жалбарып сураныңыздар, жакшылыктын ачкычы, жамандыктын жапкычы кылсын баарыбызды. كل إنسان منا يحب نفسه ويتمنى الخير لنفسه. Ар бирибиз жакшылыкты каалап, өзүбүзгө бир жакшылык келсе, жыргал жашоо келсе деп үмүт кылабыз. لكن هذا الإنسان لا يتمنى الخير للناس إلا إذا استطاع أن يتغلب على صفة الأنانية، أن يكون أفضل من غيره. لماذا يأخذ غيري الخير؟ الخير هذا يكون لي أنا فقط. هذا الشخص لا يكون منه خير أبدا إلا إذا أحب لغيره ما يحب لنفسه. Баарыбыз эле өзүбүзгө жакшылыкты каалайбыз, бирок бирөөлөргө болгон жакшылыкты көрө албастык кылгандар бар. Чындыгында өзүңдү дайым бирөөдөн үстүн коюп, баарынан мен кыйын болсом, жакшылыктын баары мага келсе деген адам бул өмүрү жакшылык көрбөйт. Адамдарга жакшылык келсе гана, анан сага жакшылык келет. كلكم تعلمون ما فعله الأنصار مع المهاجرين من جبر الخواطر. Сиздер көпчүлүгүңүздөр билесиздер, мына ошол Меккеден Мединага көчүп келгенде мухажирлерге ансарлардын кандай жакшылык жардам кылганын. المهاجر ترك وطنه وماله وذهب إلى مكان غريب لا يعرف عنه شيئا من أجل دينه. Меккелик мухажирлер үйүн таштап, шаарын таштап, бир чоочун болгон үйү жок, башкасы жок жерге көчүп барышты. ماذا فعل الأنصاري مع المهاجر؟ Ошол келген конокко мединалыктар кандай мамиле кылышты? قال له هذه داري هذا بيتي أقسمه بيني وبينك نصفين. Кээ-бир сахабалар, "Могул менин үйүм, кааласаң ортодон бөлө жарымында сен бала чакаң менен жаша, жарымында мен жашайм" деди. وهذا مالي أجعله بيني وبينك نصفين. Могул менин байлыгым, бизнесим, жарымы мага, жарымы сага деди. الله تعالى يقول عنهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هؤلاء الأنصار يحبون من هاجر إليهم. Булардан мурда келип отурукташып, жайланып, месни болуп калган мединалыктар буларга көчүп келгендерди сүйүшөт. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يعني أحب الخير للمهاجرين. Булар
буларга берген жакшы нерсесинде бир көрө албастык, кызганыч, бир кыпындай да болбостон аларга келгендерди сүйүп, кубанып жакшылыгын берип атышты. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا نحيفا رفيعا. Abdullah ibn Mas'ud деген пайгамбардын улуу сахабасы өтө арык киши болгон. صعد النخلة ذات مرة فظهرت ساقه نحيفة فضحك الصحابة لنحافة ساقه. Күндөрдүн биринде бул арык кичинекей сахаба курма дарагынын башына чыгып курма терип атканда, астындагы сахабалар мунун балтырын, бутун көрүп калды дагы, каткырып күлүштү. Ошол эмне, мунун арыктыгын караган, эмне ичке экен путу деп. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر بخاطر سيدنا عبد الله بن مسعود. Abdullah ibn Mas'ud'tu bular шылдыңда ушинтип мунун арыктыгын кара дегенде, пайгамбар Абдулланы кубантырыш үчүн فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده يعني والله لساق ابن مسعود في الميزان عند الله تعالى أثقل من جبل أحد. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абдулла ибн Мас'удту кубандырыш үчүн элдин баары бутун ичке экен деп шылдыңдаганда, Алланын аты менен касам ичип айтам, менин жаным колунда болгон затка касам, Абдулла ибн Мас'удтун буту Алланын астындагы сооп таразада Ухудтан дагы оор деди. Ибрахим пайгамбар Кур'анда Аллах таала анын айтканын баяндап, ал өзүнүн доорундагы жанагы анын коому кудайчаларга, буттарга, жыгачтан жасалган, жана таштан жасалган кудайча эстеликтерге сыйынып кеткен учурда, бул кудайчалардын бардыгы мага душман, бир гана менин Роббим душман эмес, ошол гана мага жакшылык кылат дейтиле. من هو رب العالمين يا سيدنا إبراهيم؟ Элдин баары ушинткенде анан, о Ибрахим пайгамбар, ким ал аламдардын жаратуучусу сенин досуң болгон? الذي خلقني فهنا بأن يهدينا جميعا. Кудайдын бизге берген бактысы, сүйүнүчү, жакшылыгы мына ошол жаратып эле тим койбостон хидаят берип, бейиш жолуна, ислам жолуна салганы. الذي هو يطعمني ويسقين. Ал жаратуучум мени тамак берет, суусундук берет. وإذا مرضت فهو يشفين. Эгер оорусам ал шифа берет. والذي يميتني ثم يحيين. Ал мени өлтүрүп, андан кийин жашоо берет. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا أدب من سيدنا إبراهيم عليه السلام مع الله تعالى لأن سيدنا إبراهيم معصوم لا يذنب لكنه يتأدب مع ربه فيقول أطمع أن يغفر لي خطيئتي وهو أصلا لم يفعل ذنب. İbrahim пайгамбар, пайгамбарлардын бардыгы маасум деген бул күнөөдөн оолак болгон, Аллах таала тарабынан сакталынган, булар күнөө кылышы мүмкүн эмес. Ошого карабастан бул Роббим кыяматта менин күнөөлөрүмдү жоюп жок кылып мени бейишке киргизет дейт. Ал Ибрахим пайгамбардын күнөөсү болгон эмес, балким сиз менен бизге Аллах таала кыяматта күнөөлөрүбүздү кечирип жакшылык тартуулайт. كلنا في الدنيا نبحث عن رضا الله تعالى وعن دخول الجنة. Баарыбыз Алланын ыраазычылыгын, бейишке кирүүнү эңсеп, ошонун жолунда жүрөбүз. أقرب طريق يوصلنا جميعا إلى الجنة جبر الخواطر. Баарыбызга мына ошол Аллага жакын болуп бейишке кирүүбүзгө себепчи болгон нерсе бул, мына ошол эмне? Же болбосо баарыбыздын кубанычыбыз мына ошол бейишке кирүү менен. يقول الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم. Аллах таала хадиси кудсиде, эй адам баласы, مرضت فلم تعدني فلم تزرني. мен оорусам, зияратка келбедиң дейткен. فيقول ابن آدم وكيف أعودك يا ربي وأنت رب العالمين كيف أزورك وأنت رب العالمين. Ошондо жанагы пенде, о Роббим, сен аламдардын падышасы болсоң, кантип сени зиярат кылам? Сен да оорумак белең. وهل الله تعالى يمرض؟ Аллах ооруйбу өзү? فيقول الله تعالى أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أي فلم تزره. نعم. أما إنك لو زرته لوجدتني عنده. Аллах таала менин баланча деген пендем ооруду, сенин подружкаң эле, досуң эле. Ошол ооруганда, ошону барып зиярат кылганыңда мени ошол жерден тапмаксың дейткен. Аллах таала өзү оорубайт. Ооруган пенделеримди эмне үчүн зиярат кылбадың? Эгер ошолорду зиярат кылганыңда, мени зиярат кылгандай болот элең, мени ошонун астынан табат элең дейт.
мына ошенди бири-бирибизди зиярат кылып жакшылык кылгандыгыбыз, бири-бирибизге кубаныч тартуулаганыбыз бейишке кирүүгө эң оңой жол экен. إذن عند زيارتك للمريض وتدعين له دعوة طيبة وتقولين له كلمة طيبة فإنك تخففين عنه. الله تعالى يقول لك هذا العمل الذي جبرت به خاطر المريض تجديه عندي لا يضيع. Сиздин мына ошол ооруган бир тууганыңыздан кабар алып, ооруба Кудай шифа берсин, айыгып кетесин, жакшы болуп кетесин деп кабар алганыңыз, бул мына ошол кыяматта Кудайдын астынан таба турган сооп ишиңиз. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. О, адам баласы, мен сенен тамак бер десем, тамак бербедиң дейт экен. فيقول وكيف أطعمك وأنت رب العالمين. Сен аламдардын падышасысы болсоң, жаратуучусу болсоң, кантип мен сага тамак берем, о Раббим дейт экен пенде. فيقول الله تعالى استطعمك عبدي فلانا فلم تطعمه، يعني طلب منك الطعام فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. О пендем, паланча деген менин пендем сенден барып тамак сураганда, жардам бер дегенде, ач калдым бала чака менен дегенде, сен бербей койдуң. Эгер ошого тамак бергениңде, үй жай бергениңде, ошол тилемчигин колун пустой кайтарбаганыңда, мени ошол жерден тапмаксың, ошол пенденин көңүлүнөн, жүрөгүнөн тапмаксың дейт экен. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، طلبت منك الماء فلم تعطني. Суу сурадым мен сенен, сен мага суу бербедиң дейт экен. فيقول يا ربي وكيف أسقيك وأنت رب العالمين. Кантип мен сага суу берем, о Раббим, сен аламдардын падышасы болсоң деп дагы айтат экен. فيقول الله تعالى استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. Паланча деген пендем суу бер деп сураганда сен бербей койдуң. Эгер ошого суу бергениңде, мени ошонун алдынан тапмаксың дейт. Демек жараткан Аллах Таала түз бизге муктаж эмес. Ал Аллах самат зат. Бирок мына ошол Аллах Таала мээримдүү зат, бири-бирибиздин көңүлүбүзгө коюп туруп өзүнүн ыраазычылыгын бейишке кирүүнү. يبدأ الله تعالى في هذا الحديث الشريف بالمرض لأن أفضل نعمة يأخذها الإنسان هي نعمة الصحة. Бул хадистен Аллах Таала бизге ошол эң чоң неамат, бул ден соолук неамат экенин баяндады. Анткени оорулуунун алдынан мени табат элең деди го. ثم بعدها ما تبقى به حياة الإنسان وهو الطعام والشراب. Эгер инсан жашай турган болсо, анда бул ичимдикке, тамак ашка муктаж экендигин баяндады. الصلاة أهم أم جبر الخواطر أهم؟ أيهما أعلى درجة؟ الصلاة أم جبر الخواطر؟ Намаз өзүңүздөр билесиздер эң улуу ибадаттардан. Бирок адамдарга жакшылык кылып, бирөөлөрдүн ыраазычылыгын тапкан чоңураак ибадатпы же намаз окуган көбүрөөк ибадатпы? الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة. Намаз бул исламдын 5 негизинин бирөөсү. ومع أنها ركن من أركان الإسلام إلا أن جبر الخواطر له مكانة أعلى عند الله. Исламдын 5 түркүгүнүн бирөөсү болгондугуна карабастан, бири-бирибиздин көңүлүбүзгө карап, бири-бирибизге жакшылык кылганыбыз намаздан көбүрөөк сооп берет. الله تعالى يقول في سورة الماعون Маун сүрөсүндө Аллах Таала: أرأيت الذي يكذب بالدين "Көрбөйсүңбү кыяматты жалганга чыгаргандарды, инкар кылгандарды? فذلك الذي يترك الصلاة أم فذلك الذي يدع اليتيم يعني ينهر اليتيم يؤذي اليتيم." Алар кыяматты жокко чыгарып элетин болбостон, жетим жесирлерге ыза берет. وهذا اليتيم ضعيف لأنه فقد أباه ويحتاج إلى عطف ورعاية. Ал атасынан айрылган, энесинен айрылган байкуш жетим, ал сактоого, бир жардамга муктаж эле. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. Ошондуктан да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мени менен бейишти кепилдикке алган адам бейиште ушундай болот деп көрсөттү. Мага ушунчалык жакын болот деп. ومن مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة تمر عليها يده حسنة. Ким жетимдин башын сыласа, ошол башында канча тал чач болсо, ошончо сооп жакшылык алат деди. ولا يدخل الفقر بيتا فيه يتيم يربى. Жетим тарбияланган үйгө
жетим багылган сый көргөн үйгө кедейчилик кирбейт дейт. إذا جبر خاطر اليتيم هذا رقم واحد ذكره الله عز وجل. Демек мына ошол бири-бирибизге көңүлүбүздү алып, бири-бирибизге жакшылык кылган кандай сооп болсо, жетимге жакшылык кылган бул номер 1. ولا يحض على طعام المسكين يعني لا يحث غيره لا يرغب غيره لا يحبب غيره في إطعام المسكين. Башкаларга тамак беришти жактырбайт, каалашпайт дейт аяттын уланысында. إذا رقم واحد اليتيم، رقم اثنين المسكين، رقم ثلاثة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Аллах Таала аятта жетимдерди зикир кылды, андан кийин мискиндерге тамак бергиле деди, андан кийин уже эмне азап болсун. Биринчи жетимдерди кыйнагандарга азап болсун, экинчи мискиндерди карабагандарга, тамак бербегендерге, үчүнчү намазды таштагандарга деди. Аллах Таала намазды эки нерседен кийин зикир кылды. Мына ушунун өзү жетимдин көңүлү, жаныңдагы подружкаңдын көңүлү намаздан жокору экендигинин далили. وهؤلاء الساهون عن الصلاة أي الغافلون ليس معنى ذلك أنهم لا يصلون، لا، هم يصلون كل يوم 5 صلوات، لكن هذه الصلوات يجمعونها مع بعض في وقت فيصلونه جميعا في وقت واحد. Алар намаздарында адашуу менен, гапилет менен окушат дейт. Ал ошол менен намазга көңүл бурбай, кайдыгер болуп, ою ар жака кетип окуган намаздарды дагы баяндаган. إذا هذا الوعيد الشديد لمن يؤخر أوقات الصلاة عن أوقاتها ويكون هذا عادة له. Аллах Тааланын мына ошол намаз окугандарга да наалат болсун дегени бул бардык намаз окугандарга эмес, намазды убактысынан кечиктирип, эки намазды бириктирип окуп, ито бириктирип окубастан ошону адат кылып алгандарга, анча-мынча жумушка байланыштуу башка болсо ал башка кеп. Бирок ошону адат кылып алгандар бар. Дайым эле уктап туруп, асирге жакын пешин окугандар бар азыр ыстыкта. كيف بمن لا يصلي أصلا؟ Эми кечиктирип окугандарга Аллах Таала Кур'анда ушундай азапты эскертет. Эми вообще эле намаз окуган бир туугандарыбыз бар. Алар кантип экен? هذه الصلاة صلة بينكم وبين الله تعالى. Бул намаз Аллах менен сиздин ортоңуздагы байланыш. يجبر الله بها الخواطر. Аллах Таала мына ошол намаз аркылуу бизге не кубаныч, бактылуулук жеткирет. من حافظ عليها طمأن الله قلبه. Ким мына ошол намазды бекем сактаса, жүрөгүндө бейпилдик табат. وأصلح الله عمله. Аллах Таала амалдарын жумушун оңдойт. وشرح الله صدره. Көкүрөгүн исламга ачат. ويسر الله أمره. Иштерине жеңилдик берет. ووسع الله رزقه. Рызкысын кенен кылат. وأعطاه الرضا في كل أمور حياته. Бардык жашоосунда не мына ошол жакшылык жаадырат. حافظوا عليها فبها يجبر الله خاطركم جميعا. Урматтуу эжелерим, намазга бекем болуп жакшы сактаңыздар. Ушул намазда сиздин бактыңыз. الله تعالى يقول عن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم Пайгам Аллах Таала өзүнүн тандап алган сүйүктүү пайгамбары тууралуу мындай дейт. بالمؤمنين رؤوف رحيم. Ыймандууларга мээримдүү, ырайымдуу деп испаттайт пайгамбарды. ففي كل حياته صلى الله عليه وسلم كان يعمل على جبر خواطر الناس. Пайгамбардын жашоосу адамдарга кубаныч тартуулоо, бактылуулук тартуулоо эле. Бүтүндөй жашоосу ушундай болгон. رجل جاء ليزور رسول الله صلى الله عليه وسلم. Күндөрдүн биринде бир сахаба пайгамбарды зиярат кылыш үчүн келди. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل تزلزل مكانه من الخوف والهيبة من رسول الله. صار كأن زلزال يحدث له. لا يستطيع أن يقف. Пайгамбарга келген сахаба пайгамбарды көргөндөн кийин пайгамбардын сүрүнөн коркуп калтырап титиреп не жайында тура албай калды. فقال صلى الله عليه وسلم له هون عليك يعني خفف على نفسك لا تفعل في نفسك هكذا. Кыжалат болбо, не титиресиң, коркпой тура бер dedi. إنما أنا ابن امرأة من قريش. Мен Курайш элинин аялынын баласымын dedi. Мен Курайштардан болгон аялдын баласымын dedi. كانت تأكل القديد كانت تأكل الخبز من القمح كما تأكلون. Биз жегенде эле эмне ал Курайштар жанакы будайдын нанын жеткен, будайдын нанын жеп чоңойгон Курайштын кызынын баласымын dedi. الجارية كانت تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمشي معها إلى المكان الذي تريده الجارية ليقضي لها ما تحتاجه الجارية. Анан жанагы ошол не
аял кыз пайгамбардын колунан кармап ошол каалаган жарын жетелеп барды, ошол жака пайгамбар кошо барды дагы муктаждыгын бүтүрөйүн деди. Не каалаганы бар экен. يقرأ قول الله تعالى في قول سيدنا إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس Adlarına يعني جعلناهن بعيد عن طريق الله عز وجل عبدنا غير الله. Allah Taala'nın İbrahim peygambardın Kur'an'da aytkan sözün okudu, Kur'an'daki ayatты. Hani o Rabbim bu adamlar ne? Adamlardan alıştatıp saldı, hidayettan alıştatıp saldı dedi. هذه الأصنام جعلت أناسا كثيرين يعبدنها من دون الله عز وجل. Oşol jetele barıp janakı kudayçalardı көрсөттү дагы. İbrahim peygamber okugan ayatты okudu. Bular adamlardı hidayet yolundan, beyiş yolundan alıştatıp saldı dedi. فمن تبعني فإنه مني. Anan peygamber me dedi? Kim meni erçisi al menden? ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Kim günah kılsa sen özün bilesin keçiresin, bir keçirmeysin, özün keçirim diyorsun dedi. وقرأ قول الله تعالى في سيدنا عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك. Anan İsa peygamberдің айтқан аятын okudu. İsa peygamber özünün qavmi turalı. Eğer bularda azaptasan, bular senin pendelerin degen dedi Allah Teala. تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Eğer keçirgen bolsan anda sen ulu danışman keçirimli uzatsın degen dedi. ثم بكى صلى الله عليه وسلم. Anan peygamberin iladığı iki peygamberдің özünün qavmi jönünde aytkan ayatı okup durup peygamber ilap mınday dedi. فأمر الله تعالى سيدنا جبريل أن ينزل على رسول الله ليسأله ما يبكيه والله تعالى أعلم. Allah Teala peygamberдің emne üçün ilap жатқанын bilse dağı Cebrail periştenin jönötü barıp suraçı Muhammed emni üçün ila etken dedi. فقال سيدنا رسول الله لسيدنا جبريل أمتي أمتي. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail perişte gelip suraganda ümmetim kıyamatta kan teriken dep sizler öyle oyladı. يقول الله تعالى لسيدنا جبريل انزل إلى محمد وقل له السلام يقرئك السلام ويقول لك إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. Allah Teala Cebrail perişteye kayrılıp Muhammed'e menden salam aytkın. Men sözsüz Muhammed'ti ümmeti arqılı razı kılan Muhammed'in ümmetini Muhammed qalağanday kılam dedi. إذن هذا جبر الخواطر من رسول الله لنا جميعا. Bul mına oşol peygamberдің bizge quvanish tartılıp, bizdi oylap, bizge жақшылық kılganı. مر صلى الله عليه وسلم على المقابر مع أصحابه. Peygamber özünün sahabaları menen birge kabırdın janından ötüp baratadı. فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين. Alan oşo kabırdın janından baratıp, "O imandılardan korgonu agorotu kandaysыңар" деп аларга салам берди. أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. Seler bizden murda kettiңер, biz de selerin arkaңardan kelebиз dedi. وددت لو أني رأيت إخواني تمنيت لو أني رأيت إخواني. رسول الله يريد أن يرى إخوانه. Anam peygamber me dedi? Menin niyetim, menin maksatım, menin meçtam bir tuğandarımdı körü ele dep iladı. فقال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولسنا إخوانك يا رسول الله. Canındağı sahabalar Ya Resulallah, körüyle turbayız mı? Biz sizin bir tuğanınız emesmiz mi dedi. فقال صلى الله عليه وسلم أنتم أصحابي. Yok, seler benim dostlarımsınlar, sahabalarımsınlar. إخواني قوم يأتون بعدي. Al benim bir tuğandarım, alar menden keyin kelişet. يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. يعني يتمنى أحدهم أن يراني في مقابل أن يموت أهله وأن يضيع ماله. Al menin ümmetim, menen keyin kelet, men oşolordu sağındım. Alar meni körüş üçün üy bilemden ayrılasın mı dese de makul bolat ele dedi. حب عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Bul mına oşol emne? Oşentip aytkan adamlar bular peygamberge bolgon süyüsünün küçtүүлүgүнөн üşintet dedi. من منكم الآن يتمنى أن يرى رسول الله في مقابل أن لا يأخذ شيئا من الدنيا. Kim qalayt peygamberdi körüş üçün dünyadagi bardyk nerseni berip bolsa dagı körgöndü. من كان كذلك فهؤلاء من قال فيهم رسول الله هؤلاء إخواني. Kim oşol nersege dayar bolsa, dünyamdın bardygyn alsaň al Rabbim, bir jolu peygamberdi körsetseň boldu dep oşoga dayar bolgan adamlar bar bolsa, mına oşolordu peygamber sagыныp ilagan. السيدة صفية
زوج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamberimizin ayalı Safiye inemiz. صفية بنت حيي ابن أخطب. Naam. هذه السيدة كانت يهودية. Bu ayal mına oşal evreylerden bolgan ayal ele. قالت لها السيدة عائشة رضي الله عنها يوما يا يهودية يا بنت يهوديين. سيدة عائشة غارت منها. Ayşe nemiz emi ulu köten peygamberin ayalı bolgandan keyin kızganç oşolorda dagı bolgan. Anan kızganı me dedi? Evreylerden çıkan kız evreydin ayalı dedi. Yahudidin kızı Yahudidin ayalısın sen dedi. السيدة صفية هذه قبل أن تدخل الإسلام رأت رؤيا أن قمرا وقع في حجرها. Al Safiye inemiz Müslüman bolordan aldın. Түш көрүп мына ошол түшүндө жүрөгүндө бир нур ай не жаңганын көргөн. فأخبرت أباها بذلك. Анан өзүнүн атасына ошол түшүн баяндаган. فلطمها أبوها على وجهها. Анан атасы анын не ошол жүрөгүмдө ай күн нурданып турду дедиле, атасы жагына бир койду. وقال لها ما أراك إلا أنك تريدين أن تضعي عنقك عند ملك العرب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Senin bul түшүң, sen мына ошол Araptardын padişasынын астында мойнуңду ылдый кылып баш ийгиң келип турат. Yani sen Peygamberin dinine erişigin kep turat dedi. Düşünen biliptir. وأبوها كان من كبار اليهود. Al atası şu Yahudilerin çoğundan bolgan ile. فلما كانت غزوة بين المسلمين واليهود. Yahudiler mene Müslümanların ortasında soğuş bolgandan keyin كانت السيدة صفية رضوان الله عليها من سبايا اليهود. Sebaya. سبايا يعني غنائم. Ha. Oşondan Safiye inemiz Yahudilerden bolgan jana oljolardan katarında ele. Soğuş bolup soğuştan düşkön oljolar musulmandardын mülkü bolup kalat. Oşente emne Yahudilerden düşkön oljolardan katarında peygamberin ayalı bolgan Safiye inemiz de bar ele. فجاء بها سيدنا بلال إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمت وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hazreti Bilal bu ayaldı jetile peygamberge keldi. Anan bul peygamberin aslına kelip musulman bolgandan keyin peygamber anda bul çoğuçun ayal bul жерден kaysiz bolbosun dep öz nikesini aldı. Nikesini alganda al Safiye enebizin suluğuluğundan, figurası, jakşılığından emes. Bu emne peygamberden ayal eken dep ayal zatı hurmat görüş gerek. Sahabaların bardığı sıylaydı. Cengiz peygamberimizin ayalı dep ha. Oşolun üçün peygamber öz nikesini aldı bul çoğuçun ayal. Ya sen janakı ne oljodan düşkönsün başka kıyna dep janakı özün kor sezbesen sıyılığı bolup жүрсүн деп peygamber nikesini alıp koydu. ومن الأمور الطبيعية التي تحدث بين الزوجات إذا كن لرجل واحد الغيرة بين الزوجات. Hem bu tabii görünüş bir kişinin iki ayalı üç ayalı olsa ayalların ortasında kızganç. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها للسيدة صفية يا يهودية يا بنت يهوديين. Yemi janakı söz açıkça çıkat. Oşonun için ne Ayşe'ne öz aytdı kızganışına aynan. Ey Yahudi, özün de Yahudinin kızısın dedi. فبكت السيدة صفية وذهبت إلى رسول الله Anan مسرعة. Safiye ine öz anan ıyladı dağı anan peygamberge vardı. Men musulman bolsam bul dağı meni eski jaman ata jurtumdu başkamda aytıp olturadi. Men uruğumda aytıp sen Yahudisin dedi dep peygamberge ıylap bardı. فقال صلى الله عليه وسلم لها ما يبكيك. Peygamberimiz ne ıylaysın dedi. قالت لي عائشة يا يهودية يا بنت يهوديين. Ayşe bana şunday dedi. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه غيرة طبيعية في المرأة فجبر بخاطر السيدة صفية ولم يعنف السيدة عائشة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayalların ortasındaki tabii kızganış ekenini bilip Ayşe'ne özü barıp sögüp vurgan dele yok. Oşoğa karabastan emne Safiye enebizdi özü ile жүрөгүнө кубаныч тартып улап жакшы кабар менен сүйүнтүп койду. فقال صلى الله عليه وسلم للسيدة صفية Peygamberimiz Safiye enebizge mындай dedi. إذا قالت لك عائشة مرة أخرى ذلك. Ayşe sana dagı bir jol düşünse al kızgan dagı aytat. Bul birle jol aytıp koyboyt. Yahudiye dep dagı aytat ertep-erte. فقولي لها Dagı aytsa mындай degin dedi. لكن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد صلى الله عليه وسلم. Men Yahudinin kızı bolgonluğuma karabastan Harun'un kızımın, Yahudilerden çıkan ulu peygamber Harun. Men Harun'un kızımın, Musa'nın karındaşımın, Muhammed'in ayalımın dep aytkın dedi. يعني أنا كل أصلي أنبياء فمن منكن مثلي. Yeme aytkın dedi. Menin atam Harun peygamber,
Akam Musa payg'ambar, kuyovim Muhammad payg'ambar. Bu senin ata tegin qanday deb qayta o'zine surov berib qo'ydi deydi. فلما قالت السيدة صفية رضوان الله عليها ذلك للسيدة عائشة سكتت السيدة عائشة ولم تكرر هذا الأمر مرة أخرى. Aytqandaylan dağı aytib tur o'shantib. Aytgan ekan, janaq so'z aytgandan keyin Ayshaning o'zi o'chib tur. Ikkinchi siylöbes bo'lib tur. Men qayra soat qarab atqanim, damla 11'de to'xtatib qilib o'zim boram deganlar, damla kechigib o'tadi. 1 saat bo'ldi saboq boshlaganimizga, biroq 1 saat az ekan, bu damla shunday. Natakallam hatta ja'al qadi. Qazi kelgangacha suylayveraylik, inshaalloh qazi kelsa kelamiz, janaqi esi kelsini. Berezan qazi so'rovlarga javob beramiz, o'zi masala aytadi, nima qilaveradi. Vaqtlar bo'ldi bizga o'ta. Ana buni narsalarni chaynab bersin, boshqa qilsin deb tur. Bu Abdushukur ustoz keladi ham. Bilan tuxum solib qildim. Ha, buni olib ketamiz. Bular jevozdan chamcha biz sog'ga kelganda shuni non berib turadi. Bizdan men nasib eshitmadi. امرأة عجوز جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله. Ha, ana ustoz ham keldi. Baldan tayyorsa. Daqiqa vaqida, ustoz ham 1 minut. Ha. Mana o'sha qarib qolgan ayol payg'ambarga keldi, shuni men jintiqtayli. فقالت يا رسول الله ادعو الله تعالى أن يدخلني الجنة. Payg'ambarimizga keldi-da, Allohga duo qilsangiz meni beyishga kirgizsin dedi. امرأة عجوز تحملت على نفسها وذهبت إلى رسول الله وهي لا تقدر وطلبت من رسول الله الدعاء أن يدخلها الجنة. Qarib qolgan ayol epti payg'ambarga jetib keldi, duo qilsangiz beyishga kirayin dedilar. فقال صلى الله عليه وسلم للمرأة العجوز لا يدخل الجنة عجوز. Ana payg'ambar janaqa ayolga qarab turib, "Sana o'sha kempirlar beyishga kirmaydi" dedi. فأخذت المرأة نفسها وهي تبكي وتنصرف. O'ylab ana janaqa ayol qaytib jo'nadi, qayg'urib, nega kirmaydi ekan dedi. فناداها صلى الله عليه وسلم فعادت إليه. Payg'ambar, "Ey, bera qarang apa, bera qarang, to'xtang shashbang" dedi. فقال لها إن الجنة لا يدخلها عجوز لكن الله تعالى ينشئكن نشأ آخر يخلقكن خلقا آخر فيجعلكن شبابا فتدخلن الجنة وأنتن شباب. Sizga o'xshab qarib kirmaydi dedi. Bu men aytganim, Alloh taolo qayradan sizni yosh qilib jaratib, yosh qiz bo'lib kirasiz, qayg'irbangiz, o'ntib, mana unday turishingizda kirmaysiz deb quvontirib qo'ydi, tamashalashib qo'ydi. إذن هذا هو جبر الخواطر بأن ندخل السرور على الناس ونخفف عنهم من آلامهم. Mana o'sha narsa Alloh payg'ambarning doim odamlarga quvonch, odamlarning ko'ngli bilan esepteshib yaxshilik qalagani, doim bizda bir-birimizga o'shunday yaxshilik, quvonch tortib yuraveraylik. Jindiqday savog'imizni so'zni ustozga beraylik, so'rovlarga javob bersin, bu o'ta ko'yib ketdi. حفظ الله تعالى عالمنا الجليل فضيلة الدكتور عبد الشكور وشكر الله تعالى لعالمنا الجليل فضيلة القاضي عبيد الله ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال